Pogledajte gradsku upravu, na primjer, o tome ću posvetim neku sledeću emisiju. Iako nemam nikakvog razloga, jer Siniša Mali je više nego korektan prema meni, pa i Goran Vesić, ali možda i oni ne znaju. Ta ekipa koja iz DS-a pretrčala tamo se svašta radi. Prvonačelnica gradske uprave koja zapošljava samo po partijskoj liniji ne dozvoljava mogućnost mimo članske karte da se iko zaposli. Pa onda izvesna ekipa, neki Milo Durutović i društvo, pa onda je neka ekipa koja tamo radi, kako se zove, u Beokomu. Pa onda vi vidite da je nagradu parking za direktora godine u gradu dobio direktor parking servisa, koji inače Vesićev ortak iz vremena DS-a. Pa vi vidite da je on radio neke tamo, kako se zove, ove godine osavremenjavanje ovih, kako se zove, softverskih programa, pa vi vidite tamo da je u igri bilo 9 miliona evra i tako dalje i tako bliže. Onda, klanovski su podeljeni, pa načelnici ni ljudi ne zovu ove druge na sednice gradskog veća. A ovaj što ne razgovara s njima, on ide samo kod Siniše Malog jer je samo on njemu, kako se polaže račune. Pa onda između sebe su postavili klanove, zaposlene. Pa onda svaki ima lokalnog gospodara. Kakav bre Vučić? Kakav bre Andrej Vučić? Kakav bre Nikola Petrović? Oni imaju svoje lokalne. Kakav Gašić? Kakav Mihajlovićka? To ih ne interesuje uopšte. Oni imaju svog šefa Beokoma, on ima svog šefa u gradskom veću i tako dalje. To su bogovi. Pa ja znam njihove zaposlene. Pa oni nas, da kažem, veliki igrače ne fermaju 2%, imaju svoje... Treba im dokazati kakvi su igrači tako što ući jedan dan i sve ih razjuriti. Podeliti jedno 50 otkaza, mrš miševi odatle, pa ćete da vidite kako će da uvažavaju vrhovnu vlast. A ne da Indijanci kraduckaju na maloj površini sa svojim lokalnim liderčićima i glume mangupariju. Oni su im kao šefovi, oni su kao neka firma i kao ne zanima ih ni šta radi policija, ni šta radi ministar Stefanović, ni šta radi Vučić, ni šta radi bilo ko. Treba ih razvući po svim novinama, po svim naslovima, dvojicu, trojicu magaraca uhapsiti, pa da vide da li su takvi mangupi u toj lokalnoj gradskoj vlasti. A pritom što su bezveznjaci, prebezi, čudaci, pa onda slušate najluđe priče, kako tamo kradu iz tašni, kako naplaćuju neke usluge, kako komunalna inspektorka na pijaci krade babi i tako dalje, pa je onda zaustavlja ta načelnica pa kaže ovo ti je posljednji put bilo, raznosio je tamo neke čarape itd. Pa sam se ja raspitao kako se zove ta komunalna policajka što se i ne legitimiše i potkrada te babe, zove se neka Suzana. Pa je drugi put ukorena da to ne radi. I tako dalje, i tako dalje.